Kuki news vezo se na bon chavin lem nei vin tu ni tu ni ihung holim na diu a hi le FNCC ho Kuki CSO hon le thu ta ding ti a hi in hi chibana chu tu ni a jong chu video khat in semo a hi tain Lamjathang ji a MITE ho boiza gamta ti a hi in hi chi chung chang ho hi hilchet na neo cha hin nei ki no hitin tu ni 6 August 2025 hi chini a jong hi hi chi to bang thu ho hi holim na in nei ki dewa hi tu ni video kana sim na a jong chu imo dewa hi in thado in pi Manipur Lamjathang lam kaina in MITE gam sung ahung chon lut noven hi chewa chu cham na ho chungchang thu ho a save ti ho jong chu imo wa hin ahin la hi chi meeting a gajaw ho chun I macha comment anabol povin chule hi chi Lamjathangin MITE gam ahin chot lut na a hi MITE CSO kimsanin ahung movin hi ta chu holim na ho ananei ho movin thado pon ho jong chu sil sa na ngong o ho jong pi na ho jong anane vi ti chu mu a hin la hi chi rambai tengol ho lunggela chule mi pi anal hamo nu chu a hi le Kuki tum na hat kani ti a hi in ama wain Kuki te zo se tha chimit ding ti hi to gon ane yo a hi in a hin la tu ni a chu hi chi to banga Lamjathangin agam sungo agachot na ahi lola ama nungjui ho to hita chu MITE gam agachot lut no wa hi le arambai tengol hon I macha na lo phat no wa chu I chan ham khana hi alunghang ovin arambai tengol leader korongan ba jong hi tu ni a chu social media ho ai thu azat ahin seido jing ti ho jong chu mu ahin het so ke de wa in tu ni e ho channel ho a hi lawai le WhatsApp group ho a jong chu IPHAT na hi le Lamjathang keu a hi jing hi chi keu chu hi lovin Lamjathang chu a hi le chun Kuki group ma chu pa jing a hi Kuki news chu a hi kit na hi le thado group ma chu pa kit jing a hin alang khat na chu a pha sei lo ya umin a si a sei lo ya umin ama ho thado group ma chong chu na sata kinil na ho zo a ki mu in a proof ho jong ki koi a hi in a hin la hi chi chung chang ho a holim ho chu anop sei ta wen te tu a MITE lam kai korongan ban a sei banga hi ama hon jong anop sei jong le asay ko diu jong I macha di lo hi ti pa hi mo ai in tu ni Lamjathang ahunga jong hi MITE ho to na sata hi to gon anei kit no wa hi chi dung zuya chu hi chi wa jong hi iga vet na hi le tu a hi any Kuki tribe ma ko na hi chi scheduled tribe category a hi koi in na to na ding government na to na ding a hi certificate akila scheduled tribe certificate akila ti hi hol na nevin ani na a cha hi le government employer izat momong Manipur gama ko na hi 2003 apana hi any Kuki tribe certificate kila umam a hi lawai le thado scheduled tribe certificate kila umam hi che ho in hol to venti a hi any Kuki tribe ho hi aja nen to a hi hol na ho jong a hi nei pan viti ho jong hi mo a hi in a hi le korongan ba tu ni a MITE ten ana phin Lunghang naw aji ipiham ga sei hoiten aman jong social media ho a jong chu holim na ananei sa hi in video ho jong chu ho group ho khen khat na jong chu ahung thang pan ta in hi chiwa korongan ban ana seina a chu a hi le eti in ka to diu ka them diu ho jo si ke ho nang ho ko ma chu ka hung wa tu ni a rambai tengol hon hi chi to bang to gon ka nei dio hi Kuki cha hi zat ka tha ding hi ti chu nang ho ko ma ka hin sei dio ham hi chi zo ting le chun gal ka kon no ba ke hon ka ga tha dio ham a hi lawa hi le Facebook dunga ka hin post wa hi ta chu na ka to dio ham igam ina ma dinga
gam inam ngai lut na kitong ahi in nang hon cheng khat jong kal halo ne pe povin ahi le ipi bola tu ni ahi kana to ding dano ahi la vai le ka thil bol dan ho ni dem jingu ham ti ahi nasata media social media mangcha ahi arambai tengol ho hi anag oimo ahi lo la na gin mo dano ahi na ji chu ama hon kuki tum na hat kani ti a peng wa mi pi zo se hanga sap sa wa tu ni a hita chu lamjathang ho to ahung ki mu to theya hi le chun I chan ham khana hi mi pi hi lunghang ga mo hi tan I gam sungwa tha do ho tampin hong lut sa vin hi ti khati ti a hi a oi mo la ama jong hi an lunghang do kha hi chiwa chu thu ata ho hi tampi a hin sei do hin ke hon a phat ke henawe a tha phat ke henawe iti a tha ding ham iti a mat ding ham ke henawe ti a hi holim na ho jong anani ti chu mu hin aji chu tu ni meeting a jong chu ama ho jong za wa hi ni za chu ama hi lunghang be sa ami pi ho hi an pho a ken tu ni chan ge a meitei chunga hi I ma cha si ka sei kha lo hi in meitei ki ti hi ken kanam ka zat chan pia ka gela I ma cha ka sei lo hi ke hon ka to deu ka them deu ho hi ipi bola chu nang ho ko ma ka in sei ma sat no wa ni ta chu gal ka kon deu ham hi chi chu hi thei lo hi a hi la vai le ke ho hin a phat ka het lo ne hi sam itiam khana ka het lo naw mi him hi na zala ana ki sei hil a ki bol hil a uma phamona sa vai le ka ko mo wa hong win lang hin sei taw ka na jong hi forena ka hi po in koirenge ya ka umin pungka khat jong lut lo ding a hi na hong wa ka ko ma na hong wa hi le pungka khat jong lut lo ding a hi ipi bola social media mangcha aza na nin demova kana to diu ho chu ipi hama bana na to diu ti a hi ni do ham ti a hi nasata na lunghang ti chu mu a hin alang khana hi event na hi le kukinam sunga lamkai ho hi alung lien za wai lamkai akiti teng la mi khen khat in masanga lamkai ho na oi mon hi ti khati na ti jiwe tu a ken lamkai ka ti hi inam a dinga hung ki pedo a tu le tu a ingan si ho na ingan siu ita san ho hi chi ho ka sai na hin tu le tu a hi center government to tok nei dinga ingan siu chu SOO ho a hi ven SOO la chu ga sei hen ki lo hen KNO le UPF a hin KNO le UPF in zong tunia chu lekha ki chen ta in so pi wa hi ta in chawai ga velauchan press release a hin bolwa hi chawai center government to aki hovin thil iza kai hi a hi ding bang ta in a chi hajing nai hoi ta in a chi ha in agreement ho jong ki sign pai ding hi tai ti a hi thu a hin so wa hi ta in hi cho ivet ding ole ei ho hi thil khat cho to a korongan ba sei banga chu thil iza kai hi ito ding sa ho hi ki sei ma sa thei lo chu ito ding I plan ho hi hita chu hlang phonga social media cha chom choma ki sei thei lo chu ai wanga mi khen khanen ki chi sa ta ki het sa ta hi azat za na nung langa hi ingai to ai le chon thudi ta banga ho a hi wanga chu ilam kai ho win ato athem hello hila ama lunggel zo chu hile ti a hi mi pi pui koi go hi kitam hi chu hi ja chu korongan ba jong chu hi chi to banga chu lunghang chu tu a hi thado in pi manipur hon igam sungo hin chon jong le tu a hi aphat a hi nai po in aphat ki hon ka henawe ke hon ka hin bol ting ole hi chi ting le chun hin sei na vel nati tu a hi a sei phat a hi nai poi ke hon aphat ka henawe ti a hi to gon ane we na ji chu mei te ho ki chip na hi tu ai sang hi ta chu tu le tu a hi kuki ho hi ki bol jing han lang hi le kilo e ho hi kila ding a hi lawai le thiemo ki chang ding ama ho in gam tum adel del pau hi gang ta a ki mu thei di wa hi ti a het phat na wa hi milong ho to isu to go te hi zo hi chi milong ho ta in su to go na wa jong hi
i chan ham khana ei mi hon khan thei chana ki khanga ki pang hi chu tu a jong hi lam ka apana kangui ki zot tu na jong hi ga velo cha I kham pi u so hi chi ei kham pi na chunga jong hi mi khen khat social media mangcha a aza hin sei do lam kai oi mo thein ding hin sei ho jong a kilo ma hin sei do jiu cha ji chu lam kai ho hi mi mai san na hi ve thal nei jong leo chun mi kap na ding hi poi inam sung ki kap to na ding ana nei hi ti kilom ta so hi chi to bang hin sei wa aban le hi chelai video ho a hi in a hi lawai le lim ho jong hi ina mu so ke de wain kangui langa jong hi itiam khana milong ho to hin ki boy leo hen kuki cha te hi chi agal kap ding ho keu hi lovin milham ho jong I chan ham khana I gen thei deu I ha sat deu hi amu masat noi hi za cho a hi theya hi le I gam sungu wa ne la cha ki khol tu mohitin nga hoi ta in ki gong mohitin panlaw hitin numei chapang hi jong le gal jam ding dan gal kap ding dan min hi ta in bola le iti ki ven do ding ham ti ho ki zilu hi ti tia masanga patna training ki pia a hi lo le ni la cha ho ki tha kim ding ti hi hi che ho jo se hi I sei ma sat na hi le chun email ma a hi lo wa hi le I chen khom pi mi long ho hin I chan ham khana hi chi sang ana sa zo ang ki got na thei chu hi cho ki sei phung thei lo hi za a chu neu khat ana ki sei na hi le to a jong hi social media za chom choma chu I mu wa hi le angol gam hi tawam kuki lam kai ho hi chi to bang thu savin mi pi asuling law win hi ti khati te mi pi su ling law na I ma cham law hi chewa hi mi pi ki ven theine ding zo a ki sei hi in mi pi ho jong I pi lovin nga an chang ho hin ki cho kholovin ne la cha ne le don ho in ki su tu mo wa hi le bazar sunga an chang ho jong chu hungling talo chu nale imu so ke chala hi chewa gari ho jong in ga velo chon an chang hlo ngen cho hi an chang ki hlo ngen hi ta cho an chang jo se in hlo chai le a dukan nei ho hi lungdong wa aman jong akal sao cha chole hi chiba kol dukan nei a hi lo le melong dukan nei ho hin amu khaw hin I chanham khana hi lo wa report dong anabol man kit no ta cho hi chi chu hin tin a hin la tu a hi e ho hin a he to lo hon I pi thu ham a hi la wai le hi chi walam kai hon a ko na thu ki he ho hi a zo a sei ho mi pi suling law mai a thu sei ham ti a social media thu sei loi jong eu movin a hin la hi che ho hi ata a hi tu a jong hi ga velo chun KSO hon hi chi chung changa jong hi KSO hon jong pan ala awa a hi the a hi le hi chiwa hi government hi nga jong notice a bol loi ta cho notice a bol wa hi chi to bang ho hi consumer affair department khat sim do angai tai azi chu min van a ha ki cho a hi le aman ki kalsa jeng ti chu angai na a hi poi a ret hi ding ai inei zo se min na cho chai got phat na aman ki kalsa ti ho hi thil hi the hi po in hi za chu hi chiwa hi department khat sim do ding hi ti a sim do wa convener secretary member ti ho jong kileng zo ta so chiwa jong hi press statement ho jong a hin bol do wa tu ni a chu a hin so do ta chu kuki student organization sadar hills langhon hi chi to bang hi a hi in inam pi ki got na hi mo noi se the hi point inam pin thu khat a sei ting le angol lo ve a hi lo le thu he chen lovin hi ti khati ti mai a sei ding hi point TULAI inam igam din mun hi het no ngai a hin hi za chu aphat chenga ki ging ho chu awang pha hi tu a jong hi nge alang khana chu azo sei a het ti taute a hi le mi tampin anchang ki cho ta chula anchang a ki cho a dim se na ki cho han langa in dim se na ki cho jong le hi chiwa chu khove le tu kum ani zo lo wa hi jong la khove le an ani lo di tam ani tho ding e ma cha si nam lo hi ki gin khiala a pha hi lo hi ti pa chu ni ga sei no ma hi in tu a ki gin na ho banga chu working committee
Kuki CSO ho zo sen heta chu kiloi khom na khana thulu na anei wa hi chiwa hi press conference in bo press release in bol do ta chu a hin bol do na wa a sei yu hi a bon chang ke awang hong ki sei do zo loading a hi in a hin la tu chung hi chiwa FNCC ho to gon Kuki cha te ki zot mat na lampi e ki kha pi hi a ki kholin alama agam kaya lam kai hon jong hichi FNCC leader ho ki mu pi dinga hi FNCC leader ho aki holen aki mu zo poin a leader hi koi ham ti hi pateta aki holen a hi le hichi wa hi fox ati ho to a MITE civil society ho hichi ho a hi hichi ho lam kai na a ko na hichi to bang to gon uma Kuki cha te lampi kha tan na dinga panla a hi ji win tu chunga hi jing ti chu that 8 chana hu phat ke peding that 8 chan gei jingka pung sagi masanga hi hichi block a ball pau a hi lo le lampi a kha pau ben a ball pau hi agang theilam pe na la do lo wai le that 8 jingka pung sagi a pana ki panin tin indefinite economic blockade ki bolding highway blockade ki bolding a hi tai tu a hi pungka som thumle gup sung phat ki peding hi chiwa chu pan a hin la lowa hi chiwa ben a bol ho hi ala do lo wa hi le chun Kuki cha ten highway a ki to pha pen hi ki kha tan ding ama hon a hon to ka wa hi ta chu ki kha den ding hi aji chu hichi a root cause til hen FNCC ho amina chu FNCC chu a hi le hichi milong ho mingol phabe pi hi FNCC hon hichi lai muna ato na diwa hi sum api sum tam pi api wa ni khotha pi ole ama chu ni khotha a ulkaya na to sanga chu ichelaya chu aga to wa sum tam pi amu chu ama ho dinga jong nom zo hi chu i ja chu ama hon jong hi ta chu ato pha wa FOCS kitia kiloi khom na hi chu ho loi hin ato sot na hi in hi chila a chu iga he thei di wa chu hi chiwa he amin ho jong hin ji do win ama ho panla na zala hi ama ho finance a ko na hi chi to bang to gon hi a hi in hi ja a chu Kuki cha te tu a hi akilung dam ta po in mei te gam sunga hi ne le cha I ma cha ki polut sa ta loading national highway 2 hi kha cha ding hi tai ti a hi thu a hin phone khum ta ve ti a hin hi chi keu a hi po in WKZIC in zong hi ta chu press statement ho chong a hin bolin ama hon a hin bol na di wa he ama ho hin prime minister a hi in Modi lekha athot hi lo a hi hi chiwa ama hon a seina wa hi ek a hi in penal code a hin article a hi in hi chi dungjuya hi ke hon jong ka bol de wa hi ti hoi ta ama ho in a ek dungjuya Indian penal code dungjuya chu hoi ta ji la wa pi uta ita hi pan ila wa hi le chun tu a hi I chan I hung pha de wam ti ki hello a hi za chu I kigin masat no chu e ho dinga thil pha hi ti pa chu ga he theine de wa in se in chewa jong hi a phone do na ho video ho jong chu hills mo zo a venailo I mo wa hi le ana veo hitin hoi ta ki chen ta ama hon jong a kam chang ta sei do na ho jong hi ti pa chu ga he theine de wa in se wa in hi chi chan chu tu nia Kuki news mangcha FNCC ho le thu na ding a hi lawai le don but dinga Kuki CSO ho zo se aki gong tup ta ve ti pa chu het theine divine se wa hin hi chawa jong hi I pan khom wa I chan ge a gen theina hi jong le tu a I gen thein ho hi I ma cha hi nai lo hi che ho mai mai a state moving a hi lo le separate administration moving chu ha sa hi chi sang ha sa zo jong I thu ngap cha deu thi ngam hela I pan teng ula bo chen I mu de wa hi ni za chu ka nammi te ho gen theina I zat men ha sat na I zat jong le e ho sang a gen thei ha sa zo tam pi au mo ve ti jong hi
igel do wa pathin min songa ipan khom de wa hi tu ni a hi aninga kuki sumin seding aninga hongpot jong le email ma ho jong tu a hi boyu a hi tu ni thil so ho bang chu mi tampi Lunghang na we e ho sanga email ma ho jong Lunghang wa a hi lo la ama ho jong confuse ai alang khana kuki cha te hin zo mi min amang chawin hi ti hin na tongovin alang khana tha do min amang chawin hi ti hin na tongovin hi chi hi mai lei cha te kilep na hi ti a jong hi akila wa a leader ho chunga hi nasat ai Lunghang wa social media event nai lama ho a jong anala nal thei hi za a chu e hon jong lunggel nei ta na ito pha no hi in aning lang khana zo loyam deu aning lang khana bol loyam deu aning lang khana that loi jong ngai hi chi to bang hi a lo thei lo hi ti pa chu he thim na divai ga sei wa hi in tu ni Kuki news ve zo si na chung chi win ka ki pai na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen